Sexually mutumia ri obetwo reproductive age yake ni kuma miaka 19 no ikanona miaka 16 tene niguo mwiri tu ahikaga tondu hindi niguo mwiri uramwira ndi hakuhi ndirenda guciara so around that time do ikana ni ari sexual urges no ni ndagi mind mudurume ndamindaga mudurume akinya around between na haha agithia gukinyia 35 ri harari flat 35 hagokira mwiri waku urakwira ndirenda atiriri gutungatwo ni kwanirwo na ndirenda gutungatwo ni retha riri ako ni ndiraciara njiare na ihenya to menopause ya yukite so ndirenda gutungatwo at the same time atumia ingi ni my experience aga midlife crisis ni yuka between 35 years and 65 years haria thuri na haria atumia na ti mundu ni njui rimwe ni turigia na a very detailed discussion ya midlife crisis so atumia ingi makinya hau we araigwa gwikania adrenaline yake iguru araigwa yani araigwa gwikania maundu macio atari ahota gwika unini-ini wake tondu mathaa ni marambura ni mambo ni mengi masani machache time ya enjoy sex muturire-ini tinene tiningi so ri arenda riri ekiogo but around that time mugona kona mutumia urathie kwi Ben 10 one akorwo hormones ciake ciramuhenia atiri ni sex arafatara na ndarafatara sex ya muthuri ni muthuri rakirago ihenya riake ni kwengea ndui muthuri egugiuka hau kwengea arenda riri ada kimwana shwa ko areciria kuruhuru ona agi magithaka magithie gym muno moe muscles moe mahiga muno magia muscles araigwa gwikania kiundu ada mundu wa gutindika akamwira asa ni homera mutu mwanake hada Juraga kana ke wona ringi anake athitima agagetwa thia thondeke thitima athi guthondeka ya bedroom akarundwo tutu wa 65 ringi akone agurite tunyamu tutagwo tu sex toy ucio mutumia meka 65 yes akire no rugari no menye ni athire through menopause tathikiriria umenye ni athire through menopause ucio mutumia mukuru angikorwo akiruta waganu atia atakire waganu akienda gwe 65 akire ucio ni susu akire na ona susu akire na meiwi kia hey na meiwi Fiorona mutumia ni ndirona mwanake mutumia ni gwethara rethara ni tondu matuko make ma ku enjoy sex ni guthira marani no akiriru mwanake onuha tondu mwanake agacoka kai mwanake ataraigua wega Ewe reke ngwire I will say this on live on camera mwanake ucio ni sex toy hatiri no tiganu wa kugura dildo na gukona Ben 10 sure tondu we ukaga gwitaga halo uko na wona thimu yakwa ni uramenya nake na ni ndrona ndaona thimu yake ndiramenya ni mbeca arenda so we witoe nduri na value ingi thiini wa muturi ucio na uru wa toy kana wega wa toy kinyamu giki muthenya uria ngaigua ndigukienda ngagitigo hau uria ndirari last year tiguo ndi umuthi so mundu ni endaga solitude na kiria ni wongereire ndakiona urona ndorete kenyita mwana mwana mundu wi mwaganu aikode mwaganu ri Ngai ndari wombire oro ucio ri Ngai ni mwaganu eri Ngai katari mutheru no theru wake wa terera tene ningirinde akode mid crisis akawe na midlife crisis have na crisis ndira tuikarite ndi kundu kungi tondu what goes around comes around ruka mwana riu gaka nika enjoy agona niguo ndi uragia na so no matwiri no matwirire jaraga no matwirire but it is I find son nidiraigwa kiha kingi muno ndiraigwa kiha kingi muno tondu ru mwana kiocio ndirakuria kiuria kimwe agacoka guthi kuhikia u na ke uroka kuhikia umite kwi mbaba nigukuhe scenario cia mbaba I give ni de facto ri tukukoragwo hindi tureka atia turacokaniririo na afu muraika ndike kana muraika kanu au kana feturu shwa ndio mutumia ucio no aigwe mwiri uhiuhite arenda mundu piu yes ni tondu wa hormones na ni tondu wa what is happening in the body iwe ni ndageri gwiciria kiuria kiu wanjuria na ningoretwo ngiuria ni atumia finally ri gwiciria no gwo nyamu ino yuma active torore komete urigwo mutumia arika ino ni example njega
thutha wa waganu ũcio wothe rĩ